Biakamal ka Noor online TV channel ban rachame bana je kwenkel an roje bana kwenkel ka jan gwasame roj mishala tere which ka GPAA Greater Pibor Administrative Area ala which morlene ngai kone engo morlene te ken karia kanete content re which ka jonglei ko ken nakana ni chiang chikeme ngai kone ka che kwar kien chiken gorno de ken ne kien de ken kalwek chike ngwane kien kontila na wianak tinang ko ognat kanang ke gat kanakanas chikeme pa yen ngai gwadan pa weno chiken dinka bot chiken kan ne jen ngwani de kel sha lingana mo antama ka kor gwada pa kor pa tuoga tega mishala den tema ne de koni la kwar ki kware pa kwan chenge dan you know en kwara mo marwaj ki governor dan ka pibor you know shala do ne sha kwara rawde men ti wi ko am ka jakel la kwara rawde men gure cha jawuj ando dan wuje je ki ngum shoda lat beje lat ye gwasme ko gor kon de kon mandan le rora de kon ling anu ngum woy ke je re kuma kan tama ka jan gwasme you know mi yenugu yana me ta dan len ngwane je rodi re wi ka sos dan jan dan wo ke je ko ngai kon na tok kir me yadi me dan me wo je kwere nyam wo je ko jana wati kelling ka kwere dan me wo je akol kor kush re wicha ka South Sudan jogo won managen kwar la governor pibore nyam shoja wo duno kan ne de ko ken kan ka wo antem rama che kulo woje ramadan la deputy de kana ne ko ken de che wo ke che gwasken che ko mo chana je kulo linkel ango me shalat morle kadin kabor be be which japa ke GPAA be je garantama ko ne de shanak ka ne kirma yadit ka kuje mo be yik act ka do badanan de which mi da chonga je ko kane kon la kwa inga telum la kana ya lon kan wani kenan kon na kana nrun la rana kwa inga betel mu welat no ka gwe ke je bono gwase dan ken kirma yadi de goro dong da ne ti da ka kapshon ga na kana na ga je do not tell there is a turning point gwada sha din ka bur sha ga na ga minyo no tama kan reshuffling le me ka jen re kuma ka South Sudan kan kum man te re which ka Greater Pibor Administrative Area nyu de gwano ba yikti ke change ma betwokten chan man le rodo gwad me chan je kula lingor jen oba je kwen ye ka tuk English ka do badana che tuoga je men wo je kwar ka je ki kwar den che wo je Ramadan la governor ban je chulin kel gwad me. The new chief administrator of the Greater Pibor Administrative Area, Peter Guzulu Maes, has sacked his deputy Alfred Omot Okwaya-Agada. Alfred Omot Okwaya-Agada jen woodbar she won morlene jeram dala deputy chana woniam Agada was sacked in a decree issued on Monday night and replaced by John Joseph Abula. Cha gwada cha gar kudadin chala John Joseph Abula in the separate decree. Duoba men woy ke jama chaje woj baka barra den ke anyak ko ngi ko ne ko te ko pushala lap ju pushala kan ji Greater Pibor Administrative Area ala emat murlene kan anyak mena yana gwila kana bana tago and these two community tilet kan ka tade na kel ko ken ko tie kan ga kel kana gorno be kan nak ke be kan nyiken be kan ngamaj no mo akel gwada me mo woy ke jamo lermi shalat kaneti Minister Jacob Wershum GPAA Information Minister Jacob Wersham Joke said that the chief administrator acted within his power in effecting the change and that arrangements were underway to have the new officials sworn in. In another decree, Alfred Omot was reassigning to take advisory role for Peace Commission. Alfred Chawi Gwadame la Woodbury me charging Nangwara Dien be mal be olat. Other appointments were as follows: Advisors Political Affairs Abraham Ngasho Sanko replacing Beko Konyi Logolyo, Security Affairs James Kong Loden replacing Baba Panum Montak, Peace and Reconciliation Alfred Umar replacing Joseph John Abula Minister. Mgwena gwazo mene eti shagarin ngene kon bu mal bukena lat. Ko ngai kono no en kuma bo mente
re wujin wi nami ne ken nyam they were not serious ke kwar tenyam la rana kwa ke don ba mal wala let che let don jen kwa dipti kwa le wuji jem ko mu wete che mal che le ba je wuch ke ba dismiss so kujimo kane di ala ala gwada me go bi kan mal bi kan no kamala mo shi kam min karori mala kam dien kaneten kon tin tiek ka weekend shirmen ten wori kan jang ano shirmen shi angach local government Simon Peter Ajin replacing Nyakiyako Joseph Cholo. General Education Korok Nyal Shoma. These new officials were appointed by the new chief administrator within his prerogative. This official will be sworn in to office tomorrow or the next day, Jok say. Chekaro ay meken larken eti ngora kangan lala duno chaka kwany. Antem murai kono tel ne ite gwanda kian duno ba khala rech ke jelat ki ke la jogan be jen dobran ke lat kija. Ngaje je gwan wona me te ke mutok tin dobran wo kana ko melat mulene je ngode la kum so dan che ne lunga gwan ber shikan gurno de malder ben kan ne konen tie ke murle ko murle kan dial ala use ken dial ke ngani ken te ke mesh ken dial ka chi karodi len ke kumedien kan ne kola na bana na wachi kan rai which ka great people administrative area kan ai kon very well no ne ti it is a coordinated things tel malakan ala lo jakan we dien kabum bu kwarken bu ora ga pinyo no ya ma kan ne ti ba mal ba ko bana latke na mo ke li mi ngai kan duno de kum so dan je tugo na me kapet daje putu anen mun nok kirma yadi de kana ne konen tila jikwara ko ngai kana no they are using these people ka morle la bugan ne kon tila nor bugan kanak jan mo cha ko wuja barantam mi ko ne ko nakan janga dio je bete ka tok jana no gode nyaa yekel biate ka mal bye bye